Ni timu ya airĩtu ya mũbira wa magũrũ ya Vihiga Queens ni harĩirie kuhumithania na timu ya Gospel Women kihitahitaniro-ini kia ligi ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ. Timu ici igĩrĩ ciĩrĩgĩrĩirwo kũhemba nyeki muthenya wa rũciũ kĩharo-inĩ kia Mumias Complex. Coach wa kirabu kia Vihiga Queens augĩte timu yake ĩrĩgĩrĩire kwambatiria point 22 iria marĩ nacio nĩguo gũthiĩ na mbere gũthamaka mũbira-inĩ wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ timu ya Gospel Women kwa ihinda rĩrĩ iri namba 3 na point 21. So far naweza sema team iko poa, tumeprepare vizuri na as tulisema from the start of the season we tackle each game one at a time. So tumeprepare for hii game ya weekend na believe in my team na zoezi tumefanya and I know we are going to bring back the 3 points. Naweza sema Gospel ni challenging team sababu ukiangalia table hiyo ndio inatu guide. Gospel wako position 3. If anything wakitu win wanaenda top. Now ukiangalia ligi kwa hizo timu 3-4 hakuna venye naweza sema hakuna timu yenye itakosa kuwa position 1. So naweza sema game yetu na Gospel ni game ya kutilia mkazo, ni game yenye inafaa tupate ushindi. Tukipata ushindi itamotivate sababu second leg inaanza weekend next. So bado itatumotivate tuingie second leg kama